Ko ke whanga benga he, tala whatapu tō beka. Whingā mo ke tali ate whehu, I koe whina e whai mai tō tāka tau, pau ki lai lai pe mune wha as mai pe o whai mai whehu koe ni pe mono whakahanga I au. Ai whehu I koe pe he, pau haa uinga koe ki tauhia e sāpate a hono fitu. Pea, ko taka tali no pe kia ko sisu. Pea te watu e uhinga e nima, pea oskapa te watu lewe uhinga e tolu. Koe ngai mea utonu ki ke whai ako tauhi ka pau ke tauhi koe sāpate a hono fitu. Te uwhia pia wai. Kei ke rātau ka koe, ke hao tauhi sāpate koe ni koe hui koe mente ta mai mo I tai ngata. Koe kai maka tuunga e tau mai toi mo I tai ngata. Koe koe tauhi o halao pe koe hatu tuuni. Tau maka tuunga tau mai mo I tai ngata. Tuu mo I tai ngata I Christ. E tau mai o Christ. Pako no uhinga ko pehe ai. Koe uhinga ko ke tauhi sāpate a hono fitu. Koe hui ko Christ. Ka te lau pe ko tauhi sāpate a hono fitu. Koe hui ko Christ. Pate u whamatara ki ai. I whamatara koe ni. Ai koe ulaki uhinga ai. Koe toi tūkua si isu koe I ulaki aho I wike. Ai ku whamoni kātoa ngai kōsperi ki ai. Mātiu, wahe ua whā, maake, wahe taha ono, luke wahe ua whā, sione wahe ua noa. No whamoni ko toa pe, nai toi tūkua si isu I he ulaki aho e wike. Ai koe aho I koe sāpate koe o tauhi e kau Kristiane. Wikai koe aho, tōnak sāpate aho no fitu. Pea I he fuakawa fuou, o mahino lewe me ai, ni o skamata tauhi pe, e he kau apostolo ia ai ulaki aho e wike, koe aho I kuwhaia e nau whakataha, o whai nau pakpaki mā, mue tala noa lotu. Ai fuke tala noa lotu, kono tala noa I e wholofola koe, ai koe na nau tui ki ai kau siu. Mātu koe lotu e Kristiane, koe lotu e kau siu, koe misaia koe tau tui ki ai, koe misaia o haa siu, a sisu. Pako no whataha lak aho. Au tāno kia ngai vai wanoi ves fitu. Whanonga koe nei whai duko e Paula ni au ki taloasi. No aho ni mā pe nau no whai aho fitu. I taloasi pa talmai rewa he ves fitu ngai vai wanoa. Pe lak aho e weekend au mau whakataha ke pakpaki mā. Pe na e tala noa lotu a Paula ke te nau tolu. E nā ne amanaki alu a pongpong. O ne whanau atu e ne whakamatala ke tu a pō. Eke. O mahino mea ia, ne tautou whakataha I kakai ia I he ulaki aho e wike. Kono oinga bene whai ngofua I kia Paula, pa mohono kau whanonga whakapostolo, nau kau whanonga whakamisnare, ke nau ui mai kakai, ke nau whakataha I ulaki aho e wike. O whai e nau pakpaki maa, koe pakpaki maa, kono whahingoa e koe whakafo o e mea koe mtau I tatolu, koe o mohe ai eki. Maa penai na e hanu whangi uhinga kehe pakpaki maa ai, e no whakaukau koe mea nei whakahai e eki toi tu uia ke honga tangata koe halaki e mea si. Ai koe whamanatu e haa mai ai eki, ai awhio ai eki I ho tau loto ngā, ko ia ai eki toi tu nofu e te tau tau. Kau maina bit mea ai, kei ngā taiga ko la kurinto vai taha no. E tohi koe a Paula koe ke kau kurinto, e angarewa taranga te nau tolu, ai nei e naume koe tānaki sirini ke tokoni, ke kau masiva koe o e kakai lotu. Pea koe mea ke tānak tokoni ma e kai ngā lotu. Hangai koe nā kututuni ke ngai siasi karetia ke peho o mō whai e ki mauto. Au mainu, koe tutuni na whai Paulo ke ngai siasi o karetia. Ko karetia koe vai whonua e. Au asu kau e poniti o ko kapato si a mufefo. Koe ngahi vai whonua a karetia. Kau mainu na whai Paulo tutuni koe rinta whekau ak pe mo e tānak o e tokoni ke kai ngā lotu koe nei masiva. Ma tāngare pala koe tūtuni o pe I laki aho o e ui ke kotoa pe. Ke tak tāta ofi I api o tauhi. O tauhi hame a kua hulu atu I ene koloa. Ko iuhi ke wana ahafu tānaki e whai he kua alu atu. E mainu pe ka pai hao Paula. Te nau whakatahi laki aho e ui ke. Koe ke nau ange sirini koe ni e nau tānaki. E ko laki aho e ui ke ia. Koe sāpate whakristiane koe. E koe tūtuni whakapostolo e nia. Nai vai whanua koe, nai whotua e siasi e Paula, Karetia, ko Korinto e whaigatohi koe ni. Mainu na nau tauhi na tau laki aho e wike. O whaia e nau lotu me tānak tokoni ke kau masiu. Pekai koe a bekau tāno kai ai apostol ko sione e tohi whakaha ai pehe e sione ai e whakahawa he ruaki ve song fulu. Kau sione ko mautoko ua mo inas whakataha mo ki mautolu I mamahi.
mo e pure anga mo e kātaki u e sisu pe nā ku nofu i motu kui ko pāti mosi ko e huiga forofora e o tua mai whamaoi na e whai e sisu. Ilo ange na ku lau maari ia i aho e ki pe na e ongo me hoku tu aha fu ure o hange ha talu pite o ku urea mai o pehe pe whai ni whamatara. Ka koe meu mau inga he ilo ange na ku lau maari ia i aho e ki. Eia, ko hanga e sione kore ake aho e ki. O uhinga ia, ni osi tāria he kakai ko tō peo e sis. Nana o ilo na te uhinga sione, koe aho e ki, kurak aho ia wike. Koe aho na whai na whata. Koe ko whaambe, ke ua mua e whai nga tānoa loi mako tānoa ne whanunga hata. Ke Constantine mo haifua senturi wha, mo whamure moe. Ka pā nei ha mea pehe, mahalo pena koe tūtu unia na e whai ke whai whamamani lahi. Ka koe sia ne he kuonga ka apostolo. Ngai vai whanua karetia, ko talo asi e ne alat kia paula he. Nana o uswai pena te nau ngai whakatanga whakalotu i rak aho e wike. Aia, nana o uswai pe koe uhi koe te tua e ko Sisu Kraisi i rak aho e wike. Pea ko tui kono mahu i ngai, koe hui koe te tua e ki rak aho e wike. Sine mahu inga nau whai e nau pak maa, koe uhi ke nau whamanat ke te ngatu ai whakaha e te tu uia. Ke hea mo tangata koe haraki e measi i e pak maa. Kono ua. O tala mai kata ki tau toi Paulo ia karetia ia klose vahe wavis taha no me taha fitu. Koe sāpate. Ta koe ngata pe sāpate ka koe ngai whaahi ta whakasiu. Aia nai fuke ngai sāpate ia koe aho koe nai uke aho whakarerei a hongo fure mahina hono fitu. Nai lau ia koe sāpate ia oe ngahi sāpate. Koe ke velope uk tau hia ki nau tō koe nau koe taki mai ke tau he sāpate a hono fitu. Nai uke tau he behe kau siu a koe a koe Yom Kippur. Ah whakarerei, koe sāpate ia, oe ngahi sāpate. Koe nau ngai sāpate make. Hangai koe laki aho e mahina hono fitu, na uehe ahoni koe Rosh Hashanah, koe aho uruakia nau tau fo'o, nau lau tau. Koe aho hongo fulu koe mahina hono fitu, sio koe sāpate ia. Koe uhihe koe aho ia, ango ko lau koe sāpate ngai sāpate. Nā koe Isileli, e tau ko herina, osi e nau sāpate whakasiu. Pa na honga leo whakamanatu, koe kātonga Pentekosi, koe kātonga laki aho e wike. Nā whamanatu e Shevuot. Koe aho no ni manoa, so koe kātonga laki aho e wike. Ai kātonga koe iloga kātonga Pentekosi, ena hifai lau mare mani. Eia, nā kusio e Isileli nau tau he fui sāpate e ua. Nau tau he nau sāpate koe, nau tau he me aho koe. Kai ke kako uhinga utala no ke, utala mai oe Paula te kata klose wahewa. Kātoa ngai tutuni koe whamaina fo o ngai whasāpate. Koia ke oua na ai hataha te nea ngai ki mautolu i hakai pe hainu i a mea hange ka kātoanga pe ka whamahina fo o pe ha sāpate. E koe ngai mea ko ia ko ha ata pe o ngai mea ka hoko. Ka koe sino e ngai mea ko ia o te fito ke a Christ. E koe no Paula, una anga i muna raki vanuatu e tau e ne ua pe tolu te mai malanga haloi tangata koe tangata aho fitu ia. Pa unehanga pore i ka kaite ne ange taha miliona mahataha. E aroanga talangi, na estutuuni he toi tapu, ke tau he sāpate roki aho e wike. Po tanga kau mea, o bega pe whambe o mane lau he tangata ken taramai tene o maha ni makilu ma, kau talangi e fu i vesi o tuuai, o koe ke whima o ke tau he sāpate aho fitu. E koe vesi e taha, o koe mo vesi e taha tau suka e nai, o koe ke o taramai e koe ke whima o ke tau he aho no fitu. He ka pau ke tau he koe aho e sāpate aho no fitu pe Paula, o na tu ke anga iki mo, ta koe me fuke nai hoko. Nei haa kau siu koe nā Kristiane me Jerusalema whanonga halo ngai sias koe nei malanga e Paula fotu. O nau tala ando e kau Kristiane, upoke nau ki tufuki nau tō tau he ngai lao whakasiu, koe ka nau hoko e kau Kristiane. Nei malanga e Paula pe i kai. Koe lao pe taha ku mawina ka lao akalaisi. Pa koe lao akalaisi uni rea koe kosperi. Ofa ki o toa ke kotoa loto atamai mo lao maare mo iwi kotoa. Ofa ki o kau ngaha api. O hange ko ofa ki a teo. Puk whamatala ki alo mawa hongo furu. O whakakakato e ngai mea kotoa pe tutu ni he lao. He ka pāte te ofa ke to kau ngaha api. Hike ke te whaiwhi awak mono mari. Hike te tahama tei. A to kau ngaha api. Ke te kai haa me to kau ngaha api. Ke te lohi a ki o to kau ngaha api. Sio. Ko te ofa e ka to kau ngaha api o hange. Ko te ofa ke te whakakakato e lao. Mo tohi ko tau. O pere o paula he. Hei koe mea koe ni utala mai te. O na tuke te hanga i motoru e a taha. Koe ui ko ngai mea. Ai kātoanga pe ka whamahina fo pe ha sāpate. He koe ngahi ala mea pe he koe ata pe. So koe ata pe, koe lai tā pe. Oi mo ni mea. Ke pe lai tā hoku mari, pe mo hoku mari.
ko yo me na ke ka pa te alu ki mori te alu me lai ta mari ka ko fok mai ke te tu ko lai ta ko i ko mo ni me an o ko nof mo ya hen o le rei hake ma o pe mo ni me a i lai ta ko tau he ngai sa pa te me ngai ka tonga fa mai na fo o ngai ka tonga ha siu ko ata pe ya ko ngai me o fa ka ka to he e ko si su Christ ai ko vesi ni o ko ke ni ta of ko ni ta mai ke ona tu ke ngai ki mo to e ta ko pa ko ke mo tau hi mo to e sa pa a hono fitu siu ai o ke mo to ko mo fa nga mai mo fa to hi mai no lau mai he hai ka ki tau he sa pa a hono fitu mo fa e mo to me on tunga paula bona mo tau pe pe sai pe nga tai fa fo fa pe a paula kai o te mo to ya nga e mo to ka kai ko e ko ki tau mo ui tau to ko e ko tau hi o ha sa pa te pe ko fa mai na fo pe ko ngai ka to fa lot o tau ki tau i a hon malo be no tau hi kai ki fa to fa ko no tolu ta mai pe paula ka te tau to ko tau mo ui ga ni ko ki fai ki lao ka fai ko ko si su Christ mau inga pila me ko ni mo tol ko na mo fai ma ta mai mo tu ta ko ta ko inga mo fu pe fe awa ki kai ka po de ke ofa ka si su Christ ki fe awa pa de ke ofa ke ka nga api pa ke ofa ke ko si su Christ ko to mo ui e ka de ke fe awa ko ye mo mari ho ka nga api ko ke ofa ka si su Christ po ya pasia ke pa ke ofa ke ka nga api ke de fa am ke fa ko ke no mai si ka ko inga ko fai ta mo ui ke e ki pa ta mai Paulo e lo ma vai ta fa mes ni ma ke no komea o mamafa ke te iha aho e taha, i he aho e taha. Ka ko mea o tatau ke te aho ko tau be. Sio ai ko whakaogo e niko pehe, ne ai be kau Kristiane, na nau kei mamafa pe te tau he aho no fitu. Pina pe Paulo, sai, ko mea ka pau mamafa ke aho ko no fitu ne tau ia e ke Kristiane pe ne tau he. Ka pau mamafa ke mea aho ko tau pe, ke tau he aho ko tau pe, ke taki taha ai ke pau e ne whakakau ana. Ko ia kune tokanga ai aho, o kune tokanga ko iko eiki. Ta ko e ne kai noa pe ne kai ko e ko eki he ne fai e whakawheta i ke o tua pe ko e ne kai wha ehi ne kai pe ko eki o ne fai e ne whakawheta i ke he o tua he taha hai ia toko taha mo ui maana pe taha hai ia toko taha pe kia maana pe sio ko ke tau ke whai tau mo ui tai min ke whai ma tau to sio ko i ka rata te whakamau i ko te ke tau he kou sāpate ko ni whakaristiane pe hea ko whakamau e ko te tau he au ho sāpate a fitu ko tu ni ko e sapate ko me pe fai ke ai no ke por ka pau ke pe ko a no fitu fa fofa ka pau pe ta he ko a ko to pe ko a sapate ke te fa fofa pe si he tau fai e tau fai ko tau ho a fitu ki he eki o te fai ko ko au ka fai e tau he rak a he wi ki he eki ko ta fe ofa aki le fai si ko ofa ko ke te ko hanga ko ofa ko eki te tau pe ko a ho ka te utala te ka koe ka pau ke whi a waki pa pau ke kaiha. Te ofa toa ka koe pau talat ke whakatomara. Sio, ko ofa i ka te koe, wange ko ofa ke te au. So pehe anga, ai whakaino hino koe ne ai toi tapu ke tau ofa ke eko si su krasi ko toi tau mo ui me tau ofa ke tau ko ngā api. Hange ko tau ofa ke te tau tau whakakakato ai lao ko toa pe. Hei kai te uhoko koe makatūkia ke te koe. Pei kai te ke whakamau ia ke au tau he aho no fitu. Ko hei ke tahutaki he vani. Nga rā paura, koe mo uia koe tau hi lao pe ai otu. Koe mo uia ko whai kia Christ. Ka wau ke tau hi aho no fitu, whai pehe koe ko Christ. Ko tau hi aesa patu roki aho ute koe ko Christ na toi tu wai eko sisu Christ. Pea, to tonu, ke alo whai ho lotu ke mo on, ke eko sisu Christ. Ko tau mo uia ngai. Ko mea no tolu, mea no wha whamare mo. Mea no wha. Ko sisu, mo e sāpate o langi. So ke uta magere tau tolu vei hei pelu vai wha. Ves fa ko sapate ia na uhinga ia ko lau ko Paula ko pe Paula ko ata ia mo ni me a ko Christ ka ko mo ni me ko mai ko ia Christ ta mai he pelu vai fa ia ke te tau to uhinga ia ko malo lo fa ka sapate ai utali mai ke te tau ko ka uenia ai ko malo lo ko sapate a ko to be uhinga ia ki ni fa manat ke te tau ko tau fono ko fai ko fono ki he van ke malo lo nga fa sapate ko o langi he kalmai ke te tau tō. Koe uhinga, koe whanonga ka ha isleri koe toafa ki e whanua tala ofa. Koe taipei o e tau whanonga ki e whanua whakalangi koe ai te tau mauai ai marolo whakasapate. He nā nau whanonga me ngai pōpula koe ispite. Pena kai nau maha marolo i ispite. Kana nau kamata tau he sapate he toafa koe amanaki ki
ke sapate koe te nau whamaro na e ki he whanua le rei nau koe whanua koe tala ofa. Koe whanua te nau mau sapate a nau lau maari. Ko tala mai te tau tolu e pelu vai whana. Kai fuke nau huke koe na nau tae tui. Pena mate o nau toko lahe toa wha koe. Toko ua pego, siosiua pego mo kei repi. Na na huke whanua. Koe hena na moro mui va e na ke wholofola ai o tua. Nau toko na ke nau tari. Ai o ngongore rei e malolo anga koe na tari maga te nau tolu. Nau mati ngā toa toa wha. O nau alua i pe. Ka koe ei tamere te tau tolu. He pelu vai wha vesi wha ke fitu. He kua wholofola. Ia potu e taha e ne lau ki he sāpate o pehe. Pena e mālolo e o tua i ono fitu o e aho me ne ngai ngāo e kehe. Pe i he potu tohi koe ni ne fitoe wholofola mai. Ko au e hanau hū ki o mālolo anga. Anga e he pelue o mai e potu wholofola koe mālolo aho no fitu o tua i he senesi. Pe mo e potu wholofola e sāme hiva ni ma urea te vita o pehe. Aho ni pe mo whaonga ureo e ka pai kai. Ke te mohu mo toka mālolo anga. Nangalewa e he pelope. Tā oku ke i toe hani i ke hū ki ai. Peko ki nau tolu to mua tala ke e ngongu le reina. Na i kai te nau hū ke ko hiko talanga tā. Koia, oku ne toe kotofa ha aho o pehe. Koe aho ni pe, koe ne wholofolai i a te vita. Ko hiri ha taimi ko futu. O hange koe na lau ane nai. Koe aho ni pe. Pau te mo whanonga no le o. Oua na whawhewheka o mōloto. He kane whaka mālolo ki nau tolu e si su ai ko si o siu ai. Pehe nei kai tene wholofola ki mui ki ha ahoke a ua. Pe tā o kutoe pe ha mālolo whaka sāpate. Mai ka kai ai o tua. He koe na ne hū ki ono mālolo a ngā. Na ne mālolo e a whoki me ne ngai ngā we. O hange toh pe koe o tua me hana. Ai koe no ngandu tau ki tau he pe a taha. He ka pau ko tau hū ke mālolo anga koe. Au tau lape hū ke ahon hi tau tui ke kosperi. Tamarewa e he peluga te tautu. Ka pau ke ilo te ke hū ki ai. Pa te ke mālolo i fui aho taha hen te whamanat ke te koe. O kai ko o mo ui koe ngā ue i pe o e mea e moi koe ni. Koe ni e mo tolu ngai aho fitu pe. Kai peke mo mālolo mo toha aho. Pa ko kore atu. To oha aho taha. Tala ki ho opure ngā ue. Peke aho opure ngā te ke mālolo aho taha. He koe ko ngā ue au te ke mo ui mahamani. Ko ngā ue ke whalangi ho eiki koku i hewani eiki ofana e matima. O te ke toi turi uhinga. O te ke toi turi tonu hia. Pehe koe siro leipe. Ko winga o ngawe aho sāpate he ulahenge to tongi ai. Ke tuange aho ko ia ke whalala ki o tua. Ko winga tau mālolo me aho taha tau ngā. Ko tau sio ki langi ke sāpate. Winga sāpate koe na whotu. I kuanga whakamotua. Ke sio, ke nau sio ki langi ko sāpate. Te nau mālolo ki. Eia, ko sāpate koe whetu. Ko whakamanatu ke te tatu mālolo a tahe wike. Ai whetu. Ko pau mea pango ia koe wi. Koe ni ea mo tolu nā ndu tala mai toko ko pau ke tau he sāpate ka tau huki lang. Sanga kuanga te wololo hea ki moto. Koe sāpate koe uinga no tau he sāpate koe whakamanatu ke te tau tō e pau ke tau huki lang. He koe ke tau huki lang e tau he sāpate. O tau huki lang koe me e tātaa e ko si isu kraisi. Te te loa wiki atnai ang. Kau tau he aho taha koe koe tau ilo. Whapapau te tau hu ke sāpate o langi. Ko mea no ni mare, a koe inga no ni man ko koe tau he sāpate anu fitu. Koe ui, koe sāpate ia o mau ia sisu. Mandu e tāno ka sisu koe kosperi, ia mātiu wa tātaha. Pea koe vesi ua walu ke tolu no hau ke teo ki mau tolu kuto peku whakangongsia o mawhasia. Pea teo whamalolo ki mau tolu. Ai kui o ke te ki mau tolu, pea mau waku e teo e kou whakatak, moanga whakatua. Pea te mau iloha malolo i o mau lau maari. He koe ioke aku o molu, pe koe kawenga aku o mama. Sige, whawhiu whai sisu ke te mo tolu. Hau ke te aku ka mo mau, ha whakasāpate i o mau lau maari. I hela kono tau he ahano fitu, poko ke mau koe sisu, ke mau koe malolo koe ahano fitu. Ke malolo, he ko malolo e aho e taha. Ko tonga uike, o ko malolo i a sisu, o ko whakasāpate, aho ko toa pe i a sisu, ko sāpate. Eia, koe lefu i winga lahe tolu, o tu tonu, o hinga la lahi ai ton ke kore ke te mo tol ko mo tau he sāpate anu fitu mo tokan ke me kan ulaki whakapapau e sisu hau ke sisu tui ke sisu ke mau ha malolo na lau mai mtu ke meu ke ho ha mai ke te au ko fa malo be ko tu ko ha mai ke te au ko fam ke whakapapau mai mo tangata ka ko si mai mo tangata e sisu pa ko ilo te au ki hevan pa ko ilo te au ki hevan o ikai ko tau ha sāpate au fitu tu a ho luaki. Ko ila wet alu hewan ko he ko mau e sisu ko mau e sāpate o langi ho lau maari. Neanga e whaka sāpate au
e ko to pa ko fa mo ka ko ke hau ka si su ke ula ki mau e sa pate ko ia ko hi ka ke lava leva ke fai sa ke tau he sa pate ma te ne ka fa sa pate no ko ispite pero po ke no ko he ispite ko yang hala te ke tau ko no fit ko te ke ma lo la ma le te ke vetean ko te ke ilo ko hu hu ko le ha mo si su no ta e fai ko tau hu hu i e ta ma on a lam ta ila mo ta mere ko Jesu Christ ko ka tau lava vetean ki to ko sa tau sa pate ko tau e ka kai ko fa tau tain me na nga yang hala me ispiti yang hala kana lava tau he sa pate kana e ki ko ahoia e fai ha na fa fanga e ki kono wa ko tau e sa pate ko taha i me ai ka ki tau fe fakanga aki o te tau lau tau fe fakanga aki ngai me ange ko ni ka ke pe mai ko sai fe au aki te kuat ka koe ke whakatoma. Ka pe mako usai whakasotoma, te talatau ke whakatoma. Ko hono uinga he kei tupen hai tutu unia koe ia. I e toi ngai toi tapu. Ngata he sāpate mo e ngahi, tauhi e ngai kātoa ngā whakamahina koe o e lotu whakasiu. Pramai si isu, koe atapeia. O ku mau kotoa e ngai mea koe ia, he tau hau ke he eiko si isu koe. Ka harea me uinga tau kei tau hei ai o mohe ai eiki. Ko ui he koe koe tau tahi tolo hakato, koe tau whamanatu e tatu pekia ai eiki. Sio? Koe lau koe paulo koe ora kurinto vai tataha. Tau whamanatu ai eiki, tau whakahai pekia o tau eiki. Ka reo whai ne toi haere mai. Koe mea no waia, o te tau whakanga. Ka pau koe tau he koe, ua ko my friend, o ke he aho fitu, pa ko whiwhia pe pa na lot mana tō maak, pa ko loto mana tō. Uke na urea mena tōlue, ke tau hi ai raka ahe. He nau ilo e nau tō, nau mai nau tōlue, ai sāpate koe ko si isu, o nau mālolo. Koe ni hen ko ilo te ke nau maa ai sāpate koe ia. Nau ke rea holo whakanga ia traha i whangai mo au, ko he ku tokua pau ke tau he a sāpate, ko he kau hu ke mo uita e ngata oua. Kau ke tau he a sāpate, whai ia koe koe eiki. O te whai koe ko sio maka au, whai koe koe eiko si Jesu Christ. Ko whai au tau he e raka ahe uike, koe koe eiko si Jesu Christ. Pea o te tau whea whakaanga aki ai, ka tau whe whakawhetai aki. Whawhetai koe hako aho o koe taha ko sio ai ki langi, whawhetai au koe aho o koe taha, o ke maroro ke sio mo ko ke maroro anga o langi. E koe sāpate mo ni ai, ai tau inasi ai, tau ka hu ki langi inasi ai mo eiki. Pa whaha si lewa, sio ki langi. Pa pot whawhora ino ko whaharea, ek mau pe, whahak mau beni i koe ni tau he a fitu, o whakanga ea, ka te utoerea ake pe, koe ui koe mo o ni e ni. I kai ke uhanga rea te haloi re mo, tōku mentala mai toi tapu te tātolu, ia whakahawa e fitu, ko vi soni pen tau tau whanonga i ki langi, ke uhinga ko ko hua i kakai ki langi. Eke me langi a sione, ves tātolu, pea tari e hataha o e kau mātua, unge kau mātua koe e toko ufu maa whako na unofu takai, e taloni o e otua i he langi, ne mamata ki a sione ki langi. Nei tari ia taha ko mātua pe mai ko hai angi nau toruna o kofi nei nā pe koe nau hau mewhi pe o peheke te eku koe pe o ke mea i pe ani mea mai. Ko eni angi nau toru hau mehe ma mahi lahi pe nā nau fōho nau kofu whakahine hina he tāta alamisi. Nā nau fōho mai ma mahi lahi ne whatanga i nau toru koe eko si sukaisi. Pe ko koe ko ke whakanga i ai ahono fitu. Ke kau kono whatanga i au, ke kau kono whinga kono whakapapau e mo i te huki langi. Koe ke hanko whatanga i au. Ko fuatai mamahi ko ke iha olohi aki i mai au lohi aki i kakai to ko pau ke mau tau he sapat aho fitu ka mau hu ke langi. Oua, o te ke lohi aki i mau tolu. Si, te mau fuai mau tolu mamahi lahi ka ke kakapa ke fōho ko fuwhahini ina ta ata ala. Ko ke pehe mai me langi, nau tolu na tau he sapat e ka. Pehe mai ko kakai e na e fōho na ko fuwhahini hina he ta ata ala. Ko manak pete ke au sia. Ai sāpate koe ia. Koe ka ke whai whiawhia ho tau e ahano whidu po whai whiawhia e tau. O sāpate koe ni. Eia, hono mōni. O tāno pa whakokau ke hei. Nai tō tua e ke hurak ahe wike. Nai hifa lau maari e maanyo ni a pente ko si uraki aho e wike. Pe ene pe he. E mahu inga leo ke kau wako ia. Ma ka apostolo. Ia koe ngai whakafo. Ke whai e nau lotu. Whai e nau whakatahpak maamu e tala noa lotu. He rak aho e wike. Koe koe ongo mea la lahi a lotu kristiani. Koe te tua e ko Jesu Christi. Mo hifu e lau mare maanyo i nai hoko loa ia. I he aho koe ngā ui koe aho ia o e eiki. Nei ui sāpate ia koe tau tuki ubeko sante i ki mui. Whamare mora tu koe uhinga e ke pehegua. Ke tau pehegua. Lotu ke la āmu e hai. Ka e tu mu whawhai loi koe ia.
Koe aho yo eiki, ko tau he aho koe aho yo eiki, koe aho e na te tua eiki, koe aho e na hifo mai eiki, o ne hanga whakatapui hono kakai, e lau ake lanu lau mare ni, ko hono tempare, o awhio ai mamani, o whai e ne ngāua e no lau mare, ki hono whakaurui kakai, ki nau tui ki heiko, no whakatomala, o tui ki heiko si sukaisi ki na mai mui tangata i hono wawha. O wharate mo tōpitope mea mai, marabitu mo mea mai, mo me hata mai mo kore ka te koe. Tā pekina si kakai koe ni, tu mo ki mau inas whakatahe mo oni, ko Sisu Christ koe mālolo anga mo lau mare, ko mau whakasapate i mamani, ko mau whakasapate i langina, ke lang ia i peo hoa Sisu e mau mo, Sisu Christ ko mau wha mo. Amen. Alright.